SolarWave phone jang te ading ina masa na SolarWave phone azang khin te ading lo azang a order lai ta ding ina na phone sim card na nga chang ina bang ti activating masa na phone sim card na order chang ina email nga ding china to tinga na order ID chi ongom di to order ID pen na phone sim card hong tun chang ina na activate ong ki something to khitte na member ID jong ki something na phone sim card hong tun te na activate chang ina activate.solarwave.com pain to panina na member ID loading la to khit chang ina na order ID pen koi tanga la ding na hiam chi le dena na email na nga na order ID to order ID adin to order email na zon pak thai ke le na sim card ong tun chang ina alai ip tunga order ID achi om di to order ID pen to pen jam te in to activate coding hi na member ID adin la to panina na order ID adin na member ID le na order ID na ad khit chang ina next mekin to next na mek khit chang ina nang phone alui na zat nop nang existing phone number chu na phone number lui na zat nop le nang phone zat na company upama boost jang te na hi le nang account number le pin number ai ke le password na nei ko ding hi ai jong ina nang SolarWave company te ina phone number thak pe ding na chi le hi tenga I want SolarWave to assign me a new phone number in my zip code chi click in la to pan finish making ai jong ina phone number lui data ding ina AT&T Sprint Verizon Boost Cricket noi account number le pin number ai ke ile password nei ham tang ding to panina na company te kyang wa na phone number port noming chi jong jasak ham tangin na phone number a port ma sha ina nang phone company panalang na kha ken la na phone akiport khit chang ina alu automatic ina na phone pen a cancel hi jiao dinga SolarWave to ajang to swak thai ding hi pa hi te lungdam